Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Kat agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Jeffrey iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kapadasak ngayon nakibinglay ita ket may papan iti umuna nga ayat ko. Umunamet apan nakapasakit ko. Agmay may saklang aruden nga anak, nasapa akpay ana ulila, Mr. Lonely. Agpada anakaptan itinadagsan a sakit dagiti dadakkel ko. Isu anasapa da apimusay. Gapu iti dayta, nakipagnaedak iti balay ti kabsat ti amak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam at Jeffrey dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Back home. Letters never have letters. I get no letters. Nagsuldo ka, Jeffrey. Uwan, Uncle. Anya pa lang araw tararamitan. Apa di mo pa ilayawat kanyak na sweldo? Ik mo na! Wah, Uncle. Inggatang ko niti bagas tayo ti sweldak. Anya? Nagkuna nga'y gatang mo iti bagas! Uncle. At dapat mat bagas tayo Ti kagpampanunot sa payawan ng ti kwarta kapulan. Arak mat namin ti pangigat-gatangan nyo ti kwarta, Uncle. Awanan kay ti baim! Uncle. Awan ti bibiyang mo, nga oray inaldaw nga agbartekak. Nalipatam samat tayo na makipagnanad kalang kada kami kanyantem. Uncle. Nala, ingka pumali iti bus mo. Balyemon ti sumaruno aswil daw. Anya? Aggunay kan Mabainak. Maisa. Kaya't mo ti mapugbaw. Ha? Ingka na. Darasan! When, Uncle?
Nabusan niya, Uncle. Auntie. Iso amin ti papapanan ti sweldo. Pinagbalinak manan. Awan manan ti masweldo intun umay alawas. Diyak kayat agoraam niyang kalmo. Noon niya ti kayat na, agtungpal ka. Auntie. Anya nga ikat makipagnanaod ka matla dito'y balay mi. Aganos ka. No di ka makaanos, di sumapul ka iti sabali apag naadam. Huh? Diyak kayat nga pa kami nga agasawa, gapukan ka. Iso ano di mo maanusan dar aramidan ti asawak, nawaya ka sumapul iti sabali apag naadam, Jeffrey. Saan ka, alapdan? Sana ko makatrabaho na imbag. Ang panunot at tiraramidan da ante ka ng kanyak. Nauyong da kanyak. Di da pekasyan. Agdirit sa amin kadakwada ti sweldok dito construction. Baka mo ditan. Kasaritak ti bus ko dito Tagik katakon. Pumanawakit din. Padasak ti makigasang-gasa ti... Pag naadam ngay ijay syudad. Maka mo ditan anti. Basta padasak ti makigasang-gasa ti syudad. Barang nga damastra ka katrabaho. Anya ngay kumatimastra kam. Kat di mo pa'y nailapas ti high school. Nagpatingga ka lang iti third year high school. Maka mo ditan anti. Sige, makamo ka nga ron. Saan ka alapdan, Jeffrey? Ngamne, no adada ka sa mapasabakan kay jay syudad. Awan kuma ti pagpabasulam. Nawatam. Neta na. Ngimawan pa'y latinastra ka katrabaho. Nagrigat gaya matalaga dito Kan nagrigat naman tinagadalan. Ura dishwasher la kumiti restaurant ti maaplayak. Mabalinan. Pagturot na tanita, Diyos ko. Awan tem amok dito syudad. Aginanak pa dito ang waiting shed. Agtugawak pa dito. Nabanog ako na magmag na. Aginanak pa Jack pa'y amo no anya ang lugar to'y nadandanon kon. Agtugli pa pa'y din. Ay, erwar ko man ganyan titinapay balom ko. Tamang anak. Mabalin sanat dito yung napagturugak. Adda karton dito igid. Isun ti pag-up ko. Tamaturugak. Jack pa'y lagid da ita. Urayak aromabi sa akto agid na. At damot jacket ko. Isun at ipagulas ko. Barok, agreeing ka. Bumangon ka dita. Nabartag ka kadi. Apay adito yung waiting shed tinagturugan. Agawid ka, tani panagbabasura ita. Kat ni adun ti basura dito. Agat basura dito yan. Agawid ka. Uwan, ma'am. Sige, taidisok mo tandag iti basura, ma'am. Ala, agawid kan Barok. Tapno di ka makalang ab iti basura. Napalan ti bakit? Kasla nagsingpot atawa. Agwari ka. Iturturod ko man patulong kon ko na. Kamakamak. Ma'am! Mabit lang! Ha? Apay, Barok? Ma'am, mabalin ka dito agpatulong ka da kayo. Awan ngamin amok dito yung syudad.
agsapsapo lang iti trabaho. Naggapuak namin iti probinsya. Ha? Kinapudno na sa anak anabartag iti rabi. Talaga lang awan ti pakidagusak. Iso di ta waiting shed ti nagturogak, ma'am. Anya? Anya't inlapas mo aya, Baro? Ma'am, nagpatingga akla iti third year high school. Pangasi, ma'am. Oray kargador wano kumboy. Wano anya pa dita. Basta da pagsweldoak. Narigat ti basta agtalatlatan iti estranghero ita panawan. Kas makita kan kakat, nasingpot ka, Baro. Sapay ko maharod ta saan ka amang limli mo lang. Saan, ma'am? O sige, sumurot ka kanyak. Mapanta di tapo ka pamigatan. Awan ngamin ti babaunan, nakabakasyon. Nairwamak iti regat, ma'am. Ure asin lati si daag kat mabalinan. Ala, agtimpla ka nga rudan iti kapem, tamangantan. Uwan, ma'am. O anya, mayat ka ka di iti offer ko kan ka? Tulungam laangan ti babaunan di ti balay. Kan, agwashing ka kadag iti lugan ko. Mayatak, ma'am. Kayat ko launay. Kayat mo ka di ti imbaga kasweldom? Uwan, ma'am. Kontento akon. Sana bale, talibre mo't amin na kanam kan aramatam di ti balay. Uwan, ma'am. Kayat ko ti trabaho. Ken sweldok ditoy. Masapol ang manipas ko ti waswasingak. Tapno maramid ko pa'y nagiti dagdo matrabaho ko. Naimbaglakit din. Tanda ni Ma'am Roda ang tulong kanyak. Hi! Hello, ma'am. Naimbag nga oras mo. Allah! Di nakawagan iti ma'am. Agpada ta ababaunan ditoy. No kasta, sikati bagbaga ni Ma'am Roda akadwak ababaw nanditoy? Wen, siyak nga rod. Nagpintas mo tayo tayo babahin. Kaslasan na babaw ng tilangana. Nagpaido mati kinapintas na. Oh, kitkitaan nakmadlatan. Ay, anyat nagan mo itayan? Jeff. Sika, anyat nagan mo. Siyak ni Carmela. Ala, agan anos ka ditoy tanasingpot ti amo ta. Nasingsingpot ni Ma'am Roda ngam ti asawa na. Istrikto ti asawa na. Ha? Ayan ti asawa na. Di na ka di imbagakan ka? Adday ti abroad. Isuday ti kakaisuna nga anak da. Kasta gayam. Wan, ala, agtrabaho-tan. Agtinulong tang agtrabaho ditoy, Jeffrey. Rabiin Manon arabiya jak makaturturog. Jak makaid na. Aging ganjak mayabkas da ito yung marikrik na parakan ka. Ha? Anya dayta, Jeffrey. Pakawanan na ko, ma. Agayatakkan kan. Ha? Pakawanan na, Carmela. Ay ayatan ka. Si Kakit Dimat. Kinalaat na Jaklaim pagkarup nga dagayam kastarik nam kanyak. Damo pa'y lapan nakakitakan ka. At da nagpaiduma na rin nagparakan ka. I love you. Kat sapay la ko, ma. Tamay kariyakan ka. Ala, ikan iti panawon ko amang panunot iti dayta. Tingitingak pa'y anaimbag tiriknak, Jeffrey.
Di ka kaya't aparigatan, Jeffrey. Iso sige, aklunan kan. Ha? Agyaman na, Carmela. Pinaragsak na kiti kastunay. Sapay ko mga rod, tadinak to ang lilawan, Jeffrey. Santo Apolos. Katagyaman ako na ya. Tawarin ako rapayak. Kinayat naklata. Ala, agpadatamot anak ko rapay Iso nga awan karbangak ngagpili-pili iti pakiinayatak. Ngamin, ay ayatan kamatan, Jeffrey. Naibang nga oras yun, auntie. Ha? Erikson, si kamot gayam. Ay na, nakalagip kamot kaanakan. Sumrag ka. Agyaman na, auntie. Apay, awan trabahom ita. Awan, auntie. Nakabakasyonak. Kat dito'y lugar yun tinalagip ko apagbakasyonan. Kaya't kumamati ag-relax. Tani, maturutsur unahin ti utak ko iti trabaho. Kasta aya. Umay kalata dito'y basta makawaya ka. Ingkuyog mo kumaan, ikabagis ko. Ay na, makumikom ni mama iti negosyo na, auntie. Talaga day di akabagis ko. Ibagam ta ag-relax mat, oray sagpaminsan laan. Carmela! Carmela! Umayon, madam. Mangisagana ka iti merienda, tapag meriendaan ta ti kaanakak. Wan, ma'am. Mabitlaan nga ron. Auntie, katulong nyo dahi di abalasang? Ha? Kwa, nagpintas ngamin. Ibagam no kursunadam, tayaram ka kenkwana. Balasang pa ni Carmela. Awan pa inobyam, saan aya? Awan nga ron ti kumayat, auntie. Nalaad ngamin to'y kaanakan nyo. Adto yun ti meriendayo, madam. Ala, idisumlat taditan. Sige. Mabitlaan. Di ka pa'y pumanaw, Carmela. Ha? Iyamamukan ka to'y kaanakak. Baro pa'y daytoy, kat balasang kamat. No, ginusto kayo, ay sige kit di. Tapno makaasawa mamot daytoy kaanakak. Ha? Hello, Carmela? Mabaling ti makishake hands kan ka? Siyak ni Erikson. Sir. Ala, agsarsarita kayo. Taadala kita ayan tilugan ko. Aginnam mo kayo anaimbag. Jeffrey, ano samtiag pa ay dito'y balay kas babaunan, wan? Umado ti trabaho, barok. Ha? Agmay-may sa kanton dito'y balay. Anya? Ningay, Carmela, ma'am. Di na kadipay na ibagakan ka. Pumanawan ni Carmela. Anya? Awan tinaybagbaga na kanyak, ma'am. Pumanawan. Sumurutan iti kaanakak ijay lugar da. Ha? Ijay ka din nga agpahay kas katulong, ma'am? Tinasaya at nintulaangan Carmela ti kasaritam. Taamangan no ibagada pa'y achismo sa ak. Anya? Ulitin man ting bagam, Carmela. Adan nagkinaawatan mi ken ni Erikson akaanakan ni Ma'am Rhoda, Jeffrey.
Kunya. Ang Carmela, di mo't agayan ayatan. Adda ako na nobyo ma. Ang Ladingita, Jeffrey. Nagbaliw ti pangadeng ko. Ni Erickson gayam ti rumbang para kanya. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back Kasladyak makaanges, gapu iti sakit ti barukong ko iti dedi agundaway, Mr. Lonely. Umuna nga ayat ko, umunamet, apan nakapasakit ko. Awan ti naaramida, no di tinangaklon iti gasat ko. Nagkasarda nga rod iti kanakan ti amok. Ti amok, jak makalipat. Gambayat ti panaglabas ti aldaw, nakamove-onak matlaan. Manipo di din, jakon nagaram iti sabali a babae. Jak ammo, ngam kasladan panagbutang ko, ama ulit tinapasarak. Numabalin, jakon kayat ti masakitan. Iswa baruak payla nga aging gaita. To'y pagayam mo, Jeffrey. Pagyamanan miting ka pa ng ibinglay iti kapadasam, pagayama Jeffrey. Ngam saan amay sa ti babae. Di mo isara ti pusom. Saan ngagpapada dagiti babae. Iswadi ka kumamapukawan iti nang nama. Agaram kalata, ken kumararag ka iti Diyos. Tapno ipaay na ti rumbang, ken talagaan na ikari, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Jeffrey iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay palang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.